Ovo je grad Cazin, koji je smješten na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine u Unsko-Sanskom kantonu uz samu granicu sa Republikom Hrvatskom i sa svojih oko 64.846 stanovnika, grad Cazin je poznat po svojim razvojnim i investicionim mogućnostima. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, grad Cazin nudi brojne poslovne mogućnosti, razvijeno poslovno okruženje i infrastrukturu koja podržava različite industrijske sektore. Grad Cazin je posebno prepoznat po brojnim investicijama u građevinskoj i metaloprerađivačkoj industriji, gdje je uspio privući brojne investitore iz različitih dijelova svijeta, uključujući i investitore iz dijaspore. Mi u gradu Cazinu smo razumjeli da je izrazito bitno da radimo na poslovnom biznis okruženju pozitivnom i naravno to je proces koji traje, u kojeg smo uložili puno vremena. On se manifestira kroz razne segmente. Velike investicije smo imali u infrastrukturu i to je diglo funkcionalnost grada i svih mjesnih zajednica, svakog područja na teritoriju grada Cazina. Također smo shvatili da službe i državna administracija moraju biti efikasni i dobri domaćini i na to smo posvetili posebnu pažnju i mislim da smo došli na nivo i na razinu kad zaista se organiziramo, stavljamo na raspolaganju svakom investitoru na jedan vrlo jednostavan način. Nama je cilj da se investira i prema tome i svoje vrijeme, energiju i ono što je u našoj nadležnosti, pa čak i ono što nije, servisiramo. Za nas je veliki uspjeh naravno uspostava poslovne zone koja je u potpunosti opremljena i stavljena u funkciju i danas su tu već izgrađene fabrike, a neke su u izgradnji. Mi dalje nastavljamo ulagati u grad. Nama je cilj da grad sa svojim sadržajem bude primamljiv za život i da ima takve sadržaje. To se manifestira, na primjer, kroz izgradnje nove infrastrukture, nove saobraćajnice, rasterećenje saobraćaja u gradu, rješavanje parkiranja, izgradnje bazena, novi terena, igrališta za omladinu i djecu, novi vrtića. Grad Cazin se nalazi u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Maljevac 39 km i graničnog prijelaza Izačić 36 km, što daje dodatne komparativne prednosti za proizvodnju i plasman roba i usluga na regionalno i tržište Evropske unije. Grad Cazin je poznat kao centar poljoprivredne djelatnosti, metaloprerađivačke djelatnosti, građevinske industrije i trgovine. Grad Cazin posjeduje veliki broj lokacija pogodnih za ulaganje koje su povezane sa važnijim lokalnim i regionalnim putevima. Većina lokacija posjeduje sve potrebne infrastrukturne priključke. Domaćim i stranim investitorima nudi cjelovitu, potpuno opremljenu i atraktivnu poslovnu zonu Ratkovac. Prednosti investiranja u poslovnoj zoni su povoljna cijena zemljišta, oslobođenost 100% od svih gradskih administrativnih taksi u postupku pribavljanja potrebnih odobrenja, oslobođenost 100% od plaćanja priključaka na kanalizacionu i vodovodnu mrežu, oslobođenost 100% od plaćanja naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, oslobođenost 100% od plaćanja troškova komunalne takse na istaknutu firmu za prve 3 godine, oslobođenost 50% od plaćanja naknade po osnovu prirodnih pogodnosti rente, oslobođenost 50% plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta, ulaganje bez posebnih ograničenja, veličina investicije, broj zaposlenih i sl. Lokalna administracija je u potpunosti na raspolaganju investitorima. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe i prirodne ljepote čine Cazin jednim od najatraktivnijih lokacija u Bosni i Hercegovini za razvoj turizma. Priča nas dalje vodi u DOO Longwood kompaniju, pokrenutu zahvaljujući posredovanju našeg sagovornika Asmira Bajrića, koji je rođen u Austriji, u pokretanju investicije kompanije DOO Longwood koja se bavi drvnom industrijom, odnosno proizvodnjom pločastog namještaja. Trenutno u Longwoodu imamo zaposlenih 46 radnika, od toga je 70% kolegice ženski kadar, 30% su muški kadar.
Firma je zapošljavala sve radnike bez iskustva. Imamo edukativni program, imamo 31 radnu jedinicu i za svaku radnu jedinicu imamo edukativni program. Firma Longwood je 100% izvozno orijentisana. Radimo trenutno 1860 artikala. Specijalizirali smo se za dnevne boravke i spavaće sobe. U 2025. planiramo se nova dva objekta, jedan od 7650 kvadrata, drugi od 2500 kvadrata, gdje ćemo uposliti dodatnih 60 radnika. Trenutno smo u doregistraciji i firme za proizvodnju i prodaju električne energije. Što se tiče same industrijske zone, Ratkovac preporučio bih svima zbog kvalitetne infrastrukture, kvalitetnog suporta općine ili grada Cazin, brzog rješavanja urbanističke, građevinske i svih dozvola što su potrebne za pokretanje jedne proizvodnje. Industrijska zona Ratkovac nalazi se blizu graničnih prijelaza što nama omogućava brz transport naših završnih proizvoda do krajnjeg kupca. Akcent bi dao da lokalitet Ratkovca obiluje sa ogromnom radnom snagom, ljudskim resursima. Priča nas na kraju vodi u DOO Asta Bosnija, još jednu kompaniju pokrenutu zahvaljujući posredovanju naše dijaspore. Naš sagovornik je predstavnik pomenute firme koja se bavi proizvodnjom specijalnih komponenti od pljosnatog bakra koji se koriste u elektroenergetskoj industriji. Mi proizvodimo namotaje za generatore i transformatore. Trenutno u Bosni radimo poluproizvod koji se dalje prerađuje u Austriji. 2021. smo u Bosni i Hercegovini, tačnije u Cazinu. Uzeli smo zemljište u poslovnoj zoni u Ratkovcu. Ovom prilikom bi naglasio da je dosadašnja saradnja sa gradom bila izvanredna. Imali smo uvijek podršku, suport od opštine. Dobro su nas dočekali i gradonačelnik i svi. Cazin kao Cazin je na dobroj strateškoj lokaciji za evropsko tržište, nalazi se blizu graničnih prelaza, nema nekih 30 minuta do Hrvatske, do Evropske unije i tako da imamo mi kao Asta veliku prednost toga da možemo brzo stići u Evropsku uniju, Sloveniju, Austriju gdje naš proizvod i završava. Naši sagovornici poručuju svim potencijalnim investitorima, uključujući i investitore iz dijaspore, da vrijedi ulagati u grad Cazin, te da će ovdje pronaći svoje partnere za uspjeh. Preporučio bi našoj dijaspori da dođu, može se napraviti dobar posao, imamo kvalitetne kadrove, od advokata, knjigovođa, računovođa, elektroničara, mehatroničara, održavanja. Šta je bit ovdje? Da napravimo sistem kao što se radi i u dijaspori. Da svak radi ono u čemu je dobar. Ovom prilikom bi pozvao druge investitore da isto ulože u poslovnu zonu u Ratkovcu, možda s neke srodne industrijske grane s koji bi zajedno s nama surađivale oko prerade metala i tih smjerova bilo bi za nas kao Asta vrlo interesantno. Nama je taj cilj dobrog domaćina po meni poprilično ispunjen, pa bi ja pozvao naravno sve investitore, a i kroz ovaj program za dijasporu, fokus je i na dijaspori, da investiraju u Cazin. Ako ne odmah, onda barem da razgovaramo i da istraže mogućnosti kakve su to prilike za dobar biznis, za razvijanje dobrog biznisa u Cazinu. Ja vjerujem da će ovdje naići na dobro gostoprimstvo, na dobre domaćine koji će sve učiniti da njihove investicije budu zaštićene i da bude takvo okruženje da mogu uspješno realizirati i voditi svoj biznis.